Utwata romandi nga character building. Oku agachembwa. Omuntu nembwa. Igo. Embweye yani kwa nembwa tirani kingo tabanande. Naboko nyora omuntu nabari umya usabana baitabaya usomuntu ndi wasika waita lende. Embwa no embono yagerira abana baitabanga bose abantu bande abanga baito babutirwe meremo asingi kijingwimbi. Abwate meremo biya lakini embwa yagerusa yemeremo. No batakokonye kinoro. No batakokonye ntasara retukorwa. Enkabori entakapi. Nibagakonyera saiboretwe. Nibagakonyera sara reretwe. Ori fwemeremo asingi yembwembe obutwa. Yo tokolera abana banyasa tunalia majosi. Tani kankia abana bami tunaye kare manyanga makisinere makikwara retu makiwakini tukuna bayibuli bawo makimangu mina chandikete makisa chandikete botaka kimwa kinirete ekeroko nyore mirimo kwikaransa kwa ikawasa ri mirimo asingi njembo ya embe kinaye kumigaki onye torogiri gigusariri gasi embwembe igo embona ero umuntu abana banyasa tari masomo tari mali lakini embwa osome tosoma lakini obe nembwingiya nabe kobo umuntu okole ibintu umuntu osomete igo embwa nero asitwa ikirense esititageti bantu bakugenderera yani esititageti yonenka ekogenderera lakini wabachembwa mpaka lige esititageti igorewe sana ningima yaseri birecho korante mechando yagerenka yabyuka usomuntu byuka ekerebe kiruya nembo yayengiya asinsai character building ensege kolera none serikali yeri tomenyete ge kolera because abantu kero kende batwali chingwa chimbe bagera twachandika igorenda semia agacha nyasaye naye nali arakwa agacha bono asingi chobwenge lingana lya bono maragoba likoburukania mangana yichimbwa onye tokwe agacha nembwengiya asinsi tomenyete utatoboa lakini kwa jina la Yesu tukimtegemea yeye yote yatawezekana. Igonde tukukwanira mangana kabori libori likega. Yani topic rende no kubori. Ekubori ganga ki what time is it now? What time is it now? Inga kikeji tomenyete. Tunaishi nyakati gani? Ama tukaye tomenyete bona sto ikiriti ngakiechi. Ngakikeji tomenyete. Ebiro ebitore na biro bieke gorieke tokuna korosimbwa. Ebeneroseke, ebeteroseka. Aye muno muntu ukomanyole ngakikeji tomenyete. Matukukia tomenyete. What time is it now? Listen carefully. Eline ko kore bintu muno muntu manyete ngaji uko bikora ngasikia ngajia nisaki nichengo understand yourself. Ekero kore bintu kare manyaye nimu no mukristo igoro tamanyiti kyokora igoro taro Yesu ujina sokuru. What time is it now? Inga kikiechi aya ningu no understand ya ningu babo kumanyanga njeko ganani kanisa nyabonge ko ganani kanisa nyamboga ekigiyo kankera isana. Understand yourself, who are you? Aya ningu muno mukristo aya ningu muno muntu ko ganani nyabonge aya ningu muno mayabata sense ninga no kwana ngayoko likwanira ningo mo kwana komo muntu ngenjoki muntu myakaki taku kwana linga liko mune sauti anonsi bikorentere. Be careful, take care. What time is it now? Lepo na tupipile tupatie chawapo. Eline to manye na aye kwa manya muno wakole bintaso muntu ora sense muno muntu mungai. Ikiagero mata matukanga kiale to wakole bintu muno muntu tamanyita ningo na ndi secure na lenga kiki. Biblia na ile wata lichiwe linga ki nga kiki chitomanyete. Waraka wa Petro wa kwanza. Petro yeli tangani. Inye isano na ibere. What time is it now? Yana Bible baito na wanyama tukali yakalemba sukuru njia lenge maono. Lakini yetu mungai ngete bale kumanyanga matukayanga kiale abuna ondera abana basomete abo kore bitata matima tukoki abo kore bitogete nebyato takingo kore awachi awachielewe. Ndia Bible baito batachete sukuru bakinete bagatolera bamanyita matuko nechingaki muna bakolenda bana. What time is it now? Nani amepata hiyo Biblia? Leta ndanga ninyi sana hivi. What time is it now? Sikiza vile Biblia inaleta jawabu.
Iwa ngakikeji tomenyete binto. Wana mwari wa manganos. Okariyo. Oikirana. Eriki kada. Yes. Abantu banyasaya. Abakristo. Asoko menyoko. Onye koiwete ryoye. Ebe ne kanisore. Ebe ne para. Ebe ne kabwo. Ngakiwete Biblia iraniri. Iri bori goli are ngaki keji tomenyete. Ngikoy Biblia tera. Matukama yego. Ayo mo gane wese mo ngwetore. Ora anye no moyo. Ngogo ikobo muntu manyete bo. Omanye ngamatukaya ngakiare. Ngakikeji twa ikeire. Erinde omanye ngakyo kore binto. Ngakyo wesoka. Ngakyo kuragira. Ngakyo gotara. Ngakyo kore binto. Muntu mungaini omanyete matukukia yo manyete. What time is it now? Nani anayo Kiingereza? Ure bisongo bana mwanzo amere Mungu na bako tafsiri. 1 Peter chapter 4 verse 7. Sema Kiingereza usikie. Wale wanaelewa Kiingereza msikie vile hiyo Biblia inatafsiri kwa Kiingereza. Soma hiyo yako mazee. But the end of all things is at hand. Be therefore sober-minded and watch up and prayer. Kwa you, mama, kwa tata, kwa Mose. Kwa to mwana kwe senganga yul, ange koya. Biblia ya tega. Matuko kia to menyete, ya ira niriga. Bono matuko to menyete chinga kitwa ikeire. Omwari wa manganos. Omugano bwese. Igole ange koera. Eriki kebe. Abantu babe no bungaini bukomanya amatuka yo mugano bwese nkorarole. Ekera babe no bungaini berite betange na mangana atari ayo Nyasaye. Berite ne chingwa atari cyo Nyasaye. Ekiagara mugano bwese alire. Nekara berite gose betangire ebintu bagokora no komenyera ogusaba. Abuna abantu bali understanding people. Abantu bali wise. Abantu bali very intelligent. Muna abantu bakosoma maliko, muna abantu bametense, muna abantu abakristo abana banisana. Yani omenyete kuru muntu mungaini muna gokora ebintu erinde nsege kugenda koera terera ni naye. Ense koe gokora yakerokanire naye tokorokana. Ikiagara no maita matukana yo mole, nakyo kore bintu, nakyo gutara, nakyo kwe okwana, nakyo kumana, abana abantu kiwate ke holike, nakyo kubatogonyera, nakyo kubairene, nakyo kubatera, ikiagara kwa kwaneke, omanyeba mu muntu mwanyi erindi tufere ntere michano, to basa kweroga, mu muntu tamaiti singo kichira. Abana banyasara, ibintu bya chenchi, mangana chenchi, none nchira abantu bagwesoka, none nchira abantu bagutara. None nchira abantu bakumane para usekero. None nchira abantu bakubamba mangana. Ebintu bichencheti kabo muntu mungani omanyete bo omanye kwetanga na mangana atakuiranane omosemeri Nyasaye nanda bo muntu wogusaba. Bana banyasaya. Nyona abana baite school rero ko mwalimu abo mungani. Wikamata muticho abo mungani mwana kusomya bana. Kera bana rena bana kurwani. Naona bali kila sana. Bama itingo yo mata mticho ura. Bama itingo yo edmasi. Abana bama itingo muntu no muntu. Na aya boma nyite. Omono ko matanga right down. O kani na sky. Njena ya kwa kupirana bisambia. Onye ninka na mko gani. Kani njori ki. Ita no saro ko. Wana ko matana. Omwana ko tai mata mticho kwa kuninga kenaka kwa leo na kwa nai. Lema chini wana na kwa na useno muntu. Ama ita bali mbare na nyori siku bobo ita bana kitu. Yani bobo et. Uso mwana na ale utakati mwalimu atene class ke period ya. Muno mwalimu akomaji ko chaiga class ne period ya soma mwana obe kama bako muko soka. Ba ita na gisiria. Uyo so. Ale no bosibori ama ita na kentu ke yora ante. Eji ita ko mwalimu tindo chinta ante. Umwana iko mobeteri mu school yi ai tenga ente ko sago tigiri bese. You should be very careful. Tell you, chesa abantu babona wikoso nyuma chimbo chabantu nabana abana kwate nyumba
nayo boibuli tabasi miti cyanda basuka kure lakini mbwire tabauti wana ukumanya uyo ngumwereriga uyo ngumukwarerega uyo ngumurangiriga uyo ngumatayi dani uko babanga tiro muntu muruzi turi ko cyane kuba ngabana nanyina kwa kwa abo kanya mami hata wise nje tingo tometi rubo ngibuli ngo ntigana ngore nduya mwibuli none chiri kwa rucho mai tora ati bararenza pata nare uchi chiri kwa ranta yone kende muri gamura kero mutara o tanga wani kinga torare te nane tu kiye tu chita ko korroga no ko ko betere ni kyaro ibole te ga ndora te bari ko se ba ese te yo nani o kumga wana na chiri ko bana ko senga ko no yo ngono basi ko mano yo ngwanya na alibu andi joki na mangana wa chenchi biranga ibintu bire byao kabo muntu mungaini ilindo sento ikere kende usije sonani ora banta ku ire iguru tutabete banta bangaini igure to kanyete necho ndeta yogocho ama jese yogo yani onye nesimi yo kabane njira bakukwana kisimi abari mu bachiko kana ngasimi teta kirisu mwali mukiyo kwa ngatati bwate simi ya yekane bano igure ndare kwa tabigeti omanya sawo chujerusia ikiani ganya yora kwa bati lakini simi takuwa atino ati kanka wa kumwe kineke kwa abanda bangu samba kisukuru oyo amoga ntemi ngatati akangoro kya saagi tu gebo ko paka kajiria mari kan kale kasmi kingo mate ako kanya bari mu ay prince walire gete for too wrong pero tu akoro mo anya tari boto ni sambe direct iba ko mate live ndina wada yaki bana ba ko gete matuka ya mba ko to kwa skuli tarai bata geti yo ba ko kanya bari mo gete ndon ko rero witika bitoretasi wakani paka bari mu baba everedi nandi ba ikaransense nandi baba retere kibate one talibo wachon nandi tachom wono mwali muraro raba basoje njira bata busakana aguna batora somi matamkiche uro choto ba prince soko ku prince bo sayo yetu akandeni ngabano ngakita tabano yari ngabana mbali bata ko somi school yetu nakiba kore maliji abanda bare bachiri tom bare batata itiko soma taraji secheri hali bare baku dete wana bali mu bako batio kero mundu yakore mnaso iri bali bakaenda basoma bakaba bangi bali batata kitiba gende chinga kichapurepu bakaba bake wana bakasingo control ye group ya njire ko bare class bakalenga ni ndoko utoko kata kisona iyo mwalimu akari basoma biche kona bakaronga kisona bakagenda si mita poxil yomo mate bakatisipana sichi chira ikimu lokali zakume mbi jamara wa pakali kumbe wachi manimbara babaro chikera mulori mu mwalimu wako ne konge what's happening what's wrong akanya kumagama akagare bi muntu kete bitare ko na bitatu bigo tamo kuchimoni akabuka ngobeke yogi yayi ro akakiri atena atabia bali mabakora bana hanja bana bitu babo tamu cyari ona mtu ko rakeni tumu musho ya mwaka ene ngoro musani oro ati nene ku watua abarigeri mu nyumba na aidan musho ya pagana ngora ube ko nare kama muri to senko banda ati ko bate bakabari akabate sikuje akabate ni muna nyara kiawan okay bakali kanse kira kanse marieta Visi wakati usim agake simpolisi straight. Abana lili barange ngaki abana kimware ko resikali. Bali ngaki kikiare. Bakanyara basikali bayi ganji budu. Bakabuga tamara bakabaira ngara kangi. Iwe chisukuru chiko sambu. Mo kaka na mechia chiko ila isi nani nembo ya abana bitu bajenji. Bana abana bali mo kwa chiko committee chi secondary. Boli nganda gre abana bitu bako liga wiki nkane bako liga bako kusamba uko akane senenge y'umucumugi nyekwani ngo mutaka umutigabe usi usabe polisi oko ganda polisi bako bege computer byara na agenda mungu hakuna kazi ulimwengu mpaka ande kaburi igoko igatoka bya bana ken yako ne kutiga bana bakole mchezo msa embo ne mbe bana wale sasa serikali tole bana yo chesema ngo bana babo iko taito mwana abo mwana muya mukani nga ikeneke bako kora ubo bitinta geti ubo kabara tinta geti iki woko mutigo koiwa ali ko ruswe biara ida
Mirimuti ya gari kukenye na soma abe graduate. Yako manyo ni criminal. Igotore bya abana baitu bari ndubu gimagwabo nembwa baba yusuresi ekeroga ni pokaga tumu mwana osoma mtire form 4. Tonyo ndinga na ko sete akaiwa karusi byara gara nguse. Matukukia ya bana sana. Abana bakusamba kisukuru. Abaibuli baitu bagakitikara abana bakutikare bakagaje sikuru bagakwa abana baitu bati bali sikuru kya gakitwe bagusamba bonoiga. Onya abaisena abana bali bamwe barengo bani bakisamba abagusamba abana bali kona sikuru bawo. Bama yotenga gendo kule sengende. Akane imwa akore tomo kome sikuru. Mubulu mutakoko baseki omugwime ni finance. Orusi cyangwa be bali mepara sinjo mwana kitaka be kwiko sambe sikuru mubuli obe usi orusi cyangwa tare para. Ekegera kukumya ingo cyucuruza. Abana baitu tigaba nembungia. Ona abana baitu bakusamba sikuru ekna yangu nyoma. Omoise ko sambe te sikuru no mumuro sambe te sikuru sengai eba ko nyoma na manya ko sambe nyomba. Bana kya ko ko mba to ko. O ma tengo tabia kana tito kwanja tito taona siku moja. Kita. O kana machezo moja. Bodi ya baka baba tanya baseminga ekero mondari ko sambe nyomba na kya rekola. Ona hii nyumba tisa garantia aja tinya bovenchio ama timbonaro tinya nichio chinchio chaga tetari omonto yo sambe nyombe abantu bagachitaba kutuba kwa ocho samba bana gobe moyo orongeane eleza watoto wasijaribu kuchoma shule watakuwa wachomaji na watasaa watoto wanachoma nyumba na shule na kizazi kijacho hakitakuwepo kwa sababu watakuwa wachomaji nyumba ama unafikiri ni mjasa matukukia ya bana wanasaya abana baitu bakusamba kinyumba gikia bali ekikanisa batalibuki nabayibuli batali abasemi why mukure buli nkikere orocho mwisika arasambe nyumba na asente abasikebana n'umwana ndo mumurane na sambe nyumba ogo chiko nyumba bawachigoro aya ndo mukungo sambe te nyumba mumurone na sambe te nabonge kai bona abe bakubura abana basambe te nyumba bonse bachomaki matuka mwali ekia aya yatoko mwana oyo osambire nyumba obeire mwaki yatoko mwana oyo mwesiko osambire nyumba osomiro kiro bero mwaki ekina kamanya ko chobisi aya nga omwama transambire te nyumba na kyara kigamba kinacha osambe te suku nero no musani mwakyako na tekine kono tabia ya kakitenga tako somachi kama mwaki akasambe nyumba akasoma kama mwaki Tirasa tikatoka kakano yimasa akasomera ro wano nero mwaki omonto sambe byo bakuru lisabwa akire kirene ro sambe te suku no noro mwaki bakyako na tekire kyo yoreta na sambe bakyana kana tekani yeye mchomaji wa kwanza wakati mwingine so tutalia banda matukaya mkikiwenda kokoleka abantu babe ni chimbo chingi kera bako bamambye mwalimu bako mwaki atakata hiyo kesi what time is it now Mwasome Kiswahili wana kibungule. Muchingirira ndo ngoli kibungule tu. Mwasome Kiswahili. Sine somo ne kumsimu mwasome. Mwasome Kiswahili eh? Petro. Amucha soma Kiswahili. Sikia soma Kiswahili. Waraka wa Petro wa kwanza 4:7. Nitaje ukorga matukaya munare na aiwe nyorenga na yoma ndokoba. Nano muntu wono takuma na mune sote. Ndoke. Esakane. Bona ukali ka tuko sai tonai. Chumo mori ni sani komwe lakini mangana na saku sitaki besakanya tengo tano moyo muto le ngokarambe kese na ni toma ni tia ngoma ite tia bana ko mukungo bako mukungo ne bako no masaje paro na bako man no bako no be progresa yo ko be nugusi matuka bana tama ite ne progresa tama ite ne principio ako pana kene ga sikwale ne principio ba be sote kwa manu kuma kwa manu bintu biko ro kuma na ju kuma na ngeke moko kwana ngwa ikere ko ngeke bana swali usikia waraka wa Peter wa Petro hiyo 4:7 nkida ndio wataja bana mune kanisa muna bakristo nisema kiyokwebeka asama tukayo mwele nimbo yao na kiyogoteba na kiyokuma na nkimokubuna ngaya muntu wenjukiyo zomere bwangu okay Ndikeli bana emerengani. Kana ko keliyeke. Proverbs chapter 22:3. Soma haraka. Mithali sura ya 22 mstari wake wa 3
Na huyo anasomea hiyo Petero waraka wa kwanza. Soma mwaka Elijah. Soma. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Alafu basi iweni wenye akili. Mkese katika sala. Tuwe sikia, what time we sit now? Hii nyakati tunamoishi nyakati gani? Biblia ikachiwe ikasema, lakini nyakati hizi mwisho mambo yote umekaribia. Basi iweni wenye akili na mkese katika sala, kwa sababu tunaishi nyakati gani? Mwisho. So kama watu ngani umugana bwe Swahili enseterera ni naye lende muno komenya lende muno gukwana lende muno gukwana lende muno kumana none chiro abantu bagatagesa akwa musacho rusi ni chenkwara mitumba ga rusio kugure gesakane to ndetara mangana wo chanto musacho oi chiaro eo mena yete ka kuchi no rio mena ko tingore gesidro obutore bunga tara Nisane mongo rio minona to asa kon tinga muno tinga to musacho mo tachirete kwa kwale ko morabu omama mne kuna makara akune chiro bantu bama tukai alo abantu bakwatira ne chiro asaba kwa romena na kangumu ne chi tomato mangurufu notana ko banyora muna bakusiara ibintu chiro ba kero munda aramu ina gari chongwaro bogata ngabana ko tene tene chako bori una ukali ngarusiga ndito basa uchasana to mbalire ko gwaka bako mwana muna makati gusi saneke wasaji kweba liligo changa naye bano kemayete kilo kani yao una ukali ngarusiga kutikari toreta si hade bona komele bonza wakati wa mwisho utayaona, na kama utayaona yako njiani yaje nangoje. Proverbs chapter 22 verse 3 nisomea haraka maze. Niokolea wakati nataka kutamatisha kwa haraka. Ama igandi ile nenda bakwana ni kwa maro kango na chitika. Ama tukayo moyo. Omuntu mungani. Yako reme chano kurwaye. Iliyo kora kitadi. Elibu ebisa. Koleno muntu otamanyitia manga osomo ndore foolish. Igawa kore vitorioka. Eliumere nani? Wewe. Soma Kiswahili na Kiingereza. Abu said. Tega somo na kiki. A prudent man foresees evil and hides himself. But a simple pass on. And what? And the shall punish. Dan, when the Yachir saw. Skimo Yachir. Iranga Libana Chuang. Yan, Panama sign committee of Vindembirango Sampaka Yamari. Gora Soma de Munekio, Nara Karan Sanara, Tesavuma, Oboiko, Semenete. The Kio Senda according to Kang Kiro told her. Then I was 19 already come. I tell you, I'm to come, man, get Mosata Taco Jaraka. Then someone over Kiamo. Aye, oh, Kiamo Canese como Kiamo Kira, okay, and then Serioka, Omariorete Mitan. Utakutana na tabu na shida na problem. Kama utakuwa mtu mwenye hekima ambaye ajuaye nini lipasalo kutenda ama lile atakiwa kutenda. Kwa sababu aelewe nyakati bila anaishi, ajui mahali anatoka na mahali anaenda. Kama bantu bangani munene se abere babano Nyasaye. Tore ndobo serebu Nyasaye, tore ndobo serebu omuntu umonene umanyita matukaye kiaga kora, ne kiatata kerigo kora, tawe tukutanga gento kinaende. Ana mazato osinire, yani najira no mukonde mama ngo sibe tingiro sokki gari ne sokki wono genda ki goris osino ira ne osino big bio goje osino we sok ten kabo muntu mungani buetange na mangana ko kora entre mitano abantu abange betukutanire abantu abange berusire moyo ekera bataro chense mune yasare kire muntu orete michando boye okore kenyoropi bana Nyasaye chindwali chatanga siru ndi chia kodi lubugima akya bantu bakume ninja matanga ngoko ndena sika makwe la konya konsonje kore bintu bien usata ndo ni ninja maitu mna chandete more mokuragira chande
Numa temna ngorara bila borangat. Mukungo na mangano ndigat. Muntu kanyaka ubati njiro. Yo jesa. Ora bokere muntu me chara bwate boya ko nyitore yon siposi ko bokol. Matukaya bante babu atere ti abo motingo ko. Atingo ka ko tigere me chara yon. Aku bwate me chara yon muntu abwate musi mutigere. Mutigere abo uri musi wa paka sago. Wana ko take to motore. Boko tabia pa ko. Ngakinyere mwa to mwana kina ko bori keru. Mwana oyo ona ko somo a. Mwana uri kanyo uri ka to kaigu ngai wa na mbe ya mangate kare weta. Na musigare. Babu mwana na rense ara ko kwa. Se kire se ko naye. Abaino tika baba maraika. Abana baba masaku basamba abande. Mwa kapo mwana one. Mokagamba. Inu abaino tika baba maraika baba bachemu. Wana na mwana ko kwana ka vile. Chunga ulimi. Wacha kidogo modomo. Ese mwa mugamba mukaisaneka. Gabe ara bwone. Nije maito mucha. Nije na bonte metinki anda. Tira weta boro. Dige. Abaino tika baba maraika. Wana kwa ndo kwa na mwana kabile. Chunga mama. Yenda bana matukana ayo mwali. Mundu tabo ku mutimbo ko. Abo tingo kera abo tigera abana baye bonse. Umuragere. Iro mutawate mechando mbali. Yakuna kugamba mangana y'abantu para. Ukotabi umuntu utamaye umuntu imbwaki, umuntu ngejo ki, aparentere ingana itebuwepo. We. Kabo umuntu mangani okore mechando kurware. Ora tiga mangana makkeno nyamanya. Karatiga. Utikoli guri basoko rubi insagi goro. Nayo mayo batanga. Eba mitunje bakina batinga peroji. Ende to iguri na bense. Nayo kwanyara soko soko. Karinga aje. Soko eta mutumo kandi kwacha kweta ujo babense nkuyiye. Oyo jira na mangana cyo gusamisa. Ensimi. Ogo ntuma para ine bakutore kingongera bakore bakutiko. Omuntu ora korenter manyama tukona ayo mwali ngiyoko kwana ngiyoko tabiyone n'umuntu mungani umatenga se yarire yanda ire magoro maka nande liyara goetera wara bana aito bokongo nibe. Matuka namba what time is it now? Zomere kabungo kera abundwa. Nesaba konya kera nyari kanenga kiende tukutana. Ebungo bitatu ekitokane tiense tobe. Nyuma yeme cyane ye koera. Ngitokane rikomanya bono nyora yandaro. Sebone me cyane bwatane menge. Kabo umuntu kumanya Yesu na Nyasaye tata ekere ime y'abantu aba bonse batatu Nyasaye tata no mwana no moika no gutoleka wakare na kare no kuna kutokwa agacense toko ganyo gutoleka oku togende gutimoka turwase me cyane ye kokera tukigosira kare na kare. What time is it now? Wanye tuwaro dia mangana kigeta kireba ntokora. Somera Yohana Injili 17 fungo bitatu. Ninde nkonya mogani ono yo agende kenda. Yohana Injili ngo wanye nyora. 17 fungo la 3. Kai, umwaji kachibu kanjenga tenda chimwaji ko. Mwako. Mane murega igwa bonekera tutageta sense nyuma yogo chandeka okwengenta okonywa mariogo bakumanyanya sa obo kimabwakare na kare na bwobo bakumanyanya sa bweke ene bweka nande Yesu Kristo lyo tometu ekina kigetobegete moyo ekina kigetobete kanisa nande mbweto kuna kunyagacha ego twagache tu ikiabu igo Yense ne ngao abangina baito muchando chirense muraikeru na muchando yigase ito basi omuchando noro chire kwana munenta bana nayi gonkorerani omuchando bwaba kuna basacha bagutigana batigaine okwaga chenyomba wasomi abana mukungo gotenga goikira iga kore bintu bya musacho waseri kukwaba chokoni anja kurugera anja ta kurugera ayega ko barete munembera nje ko gotebiga yes mo ikochiro mo abana ko bara mukungu ekera gosomi no musacha nere bono to ko baru abana ekera gwa korira abana bakire ko goro buri mu kimuno
utamenya tino bungani stress yako ito bongina nero kora kusimia nene ayo gocha kurumake gocha kweburunga ninga kikwa kusimita ko liri watanga mwa kongo kiroro nyu chao kan sikwara ko usina mangano bwat simi mwana na kango re nkyo kombo re simi kombo usina mangano bwat ata kwa si chenda choko re ko sekana atajeti na boy wete simine ando kwanza e ba tyo nyore nyore muna kakango at na rogi omenyere ikini onyo ujo tioro kanga bana wasamira mura wana baitekeka ono ngabaro ko rwisi awatanga kakwa kanchanda je isanire tari bana ria isa ntige ntimo kumna ntige mogetaiga nginyora masambo kwa ngagete karonde muri to mwana bo mutiri oyo igo kongo koko kora sai ntige ne merarigo na masamba aikwa ngagete igo tanga sirari hatari gongo gendo ore nsa embo ya matukanye some muno komenyana bagina aba muno komenyana abana aba do seri kumaro mapemo okubwa kurata bangi spiso baseri bari kurara nyumba yabo se bagachete chirumu na chachi kabucha na tu agachire kerero ayo tukutira ochimondo none kare kiruke ko kuwa katari na acha erege ndaka nyete kimwakara raiga kimwakara raiga etari ko baro abaga tari ko tangi tu akara raiga kimwakara raiga barabi kanyo babu amenyete barabi bari korani ko bwai mwana moro to chitira rari igama tukaya mwario ore ne to kwerero aba mungai nyomenya uno ro muikore sebona una ina kina chango te ngomenye no bungai to be mbicho muiko chiro mobe ako kolimina ara chikwenyora ngo chandike antari ko kuminga naro ko ite kata kento onye na mo ite to mo yane injibon inje nda chandike o ba mutiga na ena mana na ora chandike dia to kan chise o bogi mo bwa kare na kare na buo como manya sae tata kweka ande kristo yesu rio to metu kina kitora amere nse to ka ande to ikere igoro to nyoro go toreka ekiana to korigia aso kwa gachembwa ye nkayo bokare na kare mwana na wasisi amen.